Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. So kita akan sambung kepada FACS, which is Flexible AC Transmission System. Saya dah cerita sikit dalam the last two presentation. Now continue lah. Kita kena go on detail. Actually di subject, this FACS title sebenarnya ada satu subject. Satu memang title dia subject facts. Saya ni on the surface only. Tapi penting juga untuk kita tahu because of facts ni adalah part of dalam sistem yang untuk kita improve kita punya sistem. Okay? Alright. So this is the content for today punya session. Alright. First, as an introduction. Dalam facts tu sendiri, dia ada wide range of controller. Yang mana di-install pada large power electronic device. Dia bukan install large power system, dia dah akan combine a few power electronic converters yang berbeza. Okay, apakah teknologi yang ada dalam FACS itu sendiri? Dia ada dynamic reactive power support. Kita boleh control our voltage. Stability system kita akan increase, improve, enhance. Kita nak control real dengan reactive power flow. Alright. Kena faham bahawa FACS is a electronic based converter untuk enhance kita punya system utilization. Bukan saja enhance system utilization, tapi akan increase kita punya reliability, stability dan power quality. That's why lah dia part of dalam subjek PQ juga kita belajar pasal FACS. Dan banyak lagi benda dia, bukan PQ saja. Alright, historically yang cipta that FACS technology adalah one Indian electrical engineer, Dr. Narain Hingorani, yang mana dia buat dia punya PhD in University of Manchester. Kalau dulu University of Manchester of Institute of Science and Technology UMIS, tapi sekarang University of Manchester lah. Alright, so dia buat dia PhD in Manchester, dia yang develop, dia the father of FACS technology. In fact, that technology implement first dekat Arlington, Oregon by CJ Slats. Okay, substation in Oregon. Okay, installation the first. So dia yang design. Masih ada lagi Dr. Narain Hingorani ni, dia masih lagi aktif. Dia pun dah umur 94 tahun, dia masih aktif sebagai we call it consultant. Okay, so pada substation ni is a 500 kV besar, 500 kV 3-phase 60 Hz substation yang developed by Elpri. Dia under Bonneville punya power administration lah, dan General Electric GE . So apa tujuan we have that FACS controllers? First, paling penting adalah kita nak regulate the power flow itself. Dalam transmission route kita ada daripada generation, transmission ke distribution. Kita nak regulate power flow supaya tak ada power quality problem, tak ada isu power factor drop, terlalu tinggi VAR, so on and so forth. Okay, so seterusnya yang kedua adalah untuk secure loading of transmission line. Of course, transmission line kita is highly impedant. Okay, bila dia long line lah, terutamanya bila long line lah. Kalau transmission short line tak ada masalah. Dan kalau ada isu on PQ, of course dia akan increase dia punya heat lah. Okay, nak elak daripada transmission line kita terjadi, kita kata short atau kabel putus apa semua, kita nak secure. Jadi kita nak elakkan daripada dia lebih daripada thermal limit dia, kita kena kawal through FACS lah. Dan ini pernah berlaku satu ketika dulu di Malaysia ni, which is in 90s. Kita ada cascading outages yang tiba-tiba disebabkan oleh frequency drop. So dulu tak ada FACS. Nowadays memang dalam sistem kita ada FACS lah. Kita ada SVC, kita ada cap bank and so on and so forth. Dia nak prevent the cascading outages. Dia adalah BGC control. Dia boleh supply VAR, dia boleh serap VAR. Kita kena faham lah. So FACS controller kita ada dua jenis. Kita ada series dengan shunt. Okay, series controller dia adalah variable impedance. Kita boleh jadi capacitor, reactor,
yang dia menjadi variable source of main frequency and harmonic. Okay, supaya kita nak serve the desired load lah. Okay, dia akan inject voltage dalam line kita secara series selagi voltage tu adalah in phase dengan line current. Okay, so dia hanya akan supply VAR ataupun consume VAR. So kita ada SSSC, IPFC, TCSC. Ni banyak, awak boleh google sendirilah apa benda maksud semua ni. Okay, alright. Seterusnya, shunt controller. Okay, berbeza tadi. Boleh jadi series controller variable impedance. Yang ni juga dia series of controller variable impedance juga variable source ataupun dia combination of two. Kalau tadi dia inject apa VAR, ini dia inject current kepada sistem kita. Okay, dan this shunt impedance dia connected secara line yang menyebabkan dia ada variable current flow. Variable current flow dan dia represent injection tu. Alright. So biasanya kita gunakan apa? Kita gunakan STATCOM. Kita gunakan TCR, TSR. Ini komponen-komponen yang ada dalam SVC sebenarnya. TCVR. That's why as shunt controller ni biasanya kita refer kepada static VAR compensator. Alright. Ataupun STATCOM. Apa itu STATCOM? STATCOM is a static synchronous compensator ataupun kita panggil synchronous condenser yang dia akan regulate kita punya alternating current dalam transmission network kita. Dia adalah power electronic punya converter lah. Okay, so this is a STATCOM ataupun static synchronous compensator. Tujuannya adalah untuk support network kita yang mana bila power factor kita drop, dia akan bantu. Bantu through apa? So bergantunglah, mungkin VAR yang drop, mungkin voltage yang drop, regulation voltage boleh jadi. Biasanya ini sangat penting untuk memastikan kita punya sistem, punya voltan kita within the limit. Alright. Dan STATCOM juga dia akan support on reactive power. Jadi saya cakap tadi, terutamanya pada low AC voltage. Okay. Dan bukan sahaja dia support reactive power, dia nak maintain juga voltage stability, current juga dia nak maintain dekat rated value. Terutamanya pada low AC voltages. Alright. Seterusnya, tadi STATCOM, now we go for SVC ataupun static VAR compensator. Dia static VAR compensator ni ada few components. Ada 3 komponen utama yang mana dia akan supply reactive power ataupun VAR kepada high voltage attenuation system kita. HV line kita lah, terutama transmission line yang panjang. Mungkin ni saya pernah jaga dulu di Yongpeng North di bawah TNB. Memang ada state SVC saya tengok, which is ABB punya design. Memang it's a very complicated, nampak macam ni, komponen dia sangat besar. Elemen yang ada dalam tu ada 3 yang elemen utama. Kita ada TCR, TSC dengan harmonic filter. Of course harmonic filter saya dah cerita sebelum ni. Apa itu TCR? TCR tu adalah thyristor control capacitor. Okay, di mananya reaktor. Bila kata reaktor, dia akan supply VAR. Satu lagi, thyristor switch capacitor yang dia akan serap VAR. Tu beza dia. Dengan harmonic filter. Of course, dua benda ni SVC ni akan hasilkan PQ issue. So dia kena ada harmonic filter lah, bantu. Alright, apa advantages dia? Dia akan bagi instantaneous response bila voltage dalam sistem masalah. So orang yang duduk dekat National Dispatch Center NDC, dia akan tengok bila voltage berlakunya variation, dia akan ready untuk switch on kita punya SVC. Alright. Dia adalah satu solution yang kita boleh katakan murah, kapasiti tinggi, cepat dan reliable berbanding dynamic compensator lah. Tapi nak maintain, masalah dia sebenarnya ada disadvantages, tapi tak cerita lah kat sini. Disadvantage adalah bila nak maintain tu, we need an expert lah. So kita tak ada kepakaran lokal untuk maintain this kind of equipment. Tapi dia akan enhance our controllability dan increase kita punya power factor punya capability. Okay, so
Tadi saya cerita pasal Statcom, saya dah cerita pasal SVC. Apa benefit dia? Cost, of course. Cost yang rendah. Over years kita boleh pakai. Convenient. Dia kurang environmental impact. Jadi operation kita pun optimal, losses berkurang, voltage profile, menarik loading capacity kita line pun within the limit. Of course, itu yang dikenaki oleh any power utilities. Tak kisahlah dia short term ke seasonal ke. Flexible. Masuk generation baru pun dia okey. Kita boleh increase je, tambah lagi unit. Tak ada masalah. Benda tu tetap ada. Itu benda-benda bagus pada fact controller lah. So, dalam power system kita ada generation, transmission dan utilization of power lah. Ni 3 ni lah. So main element stages kita ada GTD, generation, transmission dengan distribution. Kalau sekarang ni TNB kita panggil Genco, transmission panggil grid division dengan distribution. Sekarang retail dengan distribution tu satu lah. Alright. So dalam this system ada 3 komponen utama ni. Kita ada power electronic based equipment. Alright. Yang mana dia ada static excitation system untuk generator. Okay. Alright. Untuk component, okay, transmission. Kita nak moving power tu daripada generation sampai ke kita punya point of utilization, which is kita punya consumer lah, industri ke commercial ke residential, tak kisahlah. Tapi tujuannya untuk menghantar that energy yang kita produce untuk consume. Of course, kita ni kena ada kemampuan untuk control. Bila kita ada satu energy yang sangat besar, kita Spiderman quote Spiderman, with high power come with high responsibility. Of course, in a system high voltage juga, controllability sangat penting. Kalau kita tak boleh control, problem dia adalah dia akan berlaku kesan kepada voltage, angle dan juga impedance. Ni variable ni kita kena control power system. 3 ni kita tak jaga, sistem kita akan drop. Kita akan trip. Kacau. Mungkin cascaded punya outages yang kita tak nak. Okay. Of course, cerita semua cerita-cerita sedap saja kan. Cerita bagus. Now, we go for disadvantages of facts. Initial cost dia sangat tinggi because this technology start di US. Of course, lepas tu Europe dah implement. Now, kita adalah pengguna lah saya cerita. Bila kita nak upgrade, of course, bila generation kita makin banyak apa semua, benda-benda tu akan introduce new PQ issue, voltage stability, instability. Nak tambah, of course, cost, nak contraction, expansion tu melibatkan area. Kalau ada area tak ada masalah, beli barang tu lah. Okay. Memang repair cost dia sangat tinggi. One visit of engineer from Sweden expert tu kita bayar dia up to 500k per day. Mahal. Tu memang betul lah. Barang mahal, kos mahal. Kereta pakai BMW dengan kancil 960, bezalah dia punya kos. Of course, as a conclusion, saya dah terangkan sikit tentang fact controller. Apakah control attribute dan benefits. Dan kita tak boleh cakap lah dia new teknologi sebab dia dah lama. Tapi dia akan enhance controllabilities because Dr. Narayan ni dah design facts ni in 1960 something. It almost 70 years benda ni dah ada di market. Dia dah offer stability, power transfer bagus. Okay. So kita as a new power engineers, kita kena tahu hardware implementation juga design. Mungkin in one day, the one who attend this course boleh jadi engineer yang maintain facts di future. Alright, thank you very much. So this is part of MMKP. Thank you. Assalamualaikum.